Always interesting, number one and number two in any league in the world. That is the clash of the season. And I think two good teams. Pacific is a team you respect. And welcome, Roy. Selamat pagi. And it'll be interesting because both teams want to maintain their position in the league as high as possible with 7 more matches to go. Ya, ini bakal menjadi pertandingan yang menarik. Kedua tim nyatanya memiliki misi untuk mempertahankan posisinya mereka, mendapatkan posisi mereka kembali atau mempertahankan posisi mereka. Jadi ini pertandingan sangat menarik untuk ditunggu.